Električno grejanje nije uvek tiho. Zašto su neki konvektori bučni? Kako sve funkcioniše? Glavni element svakog električnog konvektora je njegov grejač, on je izvor toplote. Obično čine ga dva elementa. Grejač u čeličnoj cevi i aluminijumski difuzor postavljen oko grejača za difuziju toplote. Pošto se aluminijum širi 2 puta više od čelika pod dejstvom toplote, grejač od čelika i difuzor od aluminijuma ne šire se na isti način. Posljedica, dolazi do klizanja. Difuzor se trlja od cev, što dovodi do habanja i stvaranja buke. Znači, električno grejanje nije uvek tiho. Ozbiljnije je činjenica da zbog dilatacije kontakt između dva elementa, cevi i difuzora, nije savršen. Posljedica je loš prenos toplote i rizik od lokalnog pregrevanja koji može ponekad da dovede do fuzije sa aluminijumom. Poučeni iskustvom, uklonili smo deo difuzora i veoma brzo čelična cev je postala crvena jer nema rasipanja kalorija. To objašnjava potrebu potpuno monometalne konstrukcije gde grejač i element čine samo jedan element, a to je RX silons. Proizvodnja se obavlja sa najinovativnijim tehnologijama. Specijalna mašina namotava grejnu žicu i seče na potrebnu dužinu u zavisnosti od veličine i snage radijatora. Profili od specijalne aluminijumske legure sa krilcima na njima. Grejači imaju neuporedive karakteristike i patentirani su na svetskom nivou. Na kraju, rezanje, krojenje i poseban tretman površine u cilju povećanja difuzije toplote grejnog elementa. Grejna žica postavljena je u sam element i sve je ispunjeno magnezijumom. Savršeno punjenje vrši se zahvaljujući jakim vibracijama. Snaga i oznaka direktno se štampaju na svaki grejač. Povezivanje jezgra i pričvršćivanje difuzora obavlja se automatski. Na kraju, dolazi do kontrole kvaliteta pomoću radiografskog sistema. To omogućava detektovanje bilo kakvog defekta. Prednost sistema je ta što je uklonjen problem razlike u dilataciji između čeličnog grejnog elementa i aluminijumskog difuzora. Celi sklop je homogen i ravnomeran, sa nežnim delovanjem, bez buke i neverovatne dugovečnosti. Ovo je garancija nečujnosti. Sam dizajn krila sa ravnomernom raspodelom snage osigurava savršenu raspodelu toplote. Dobra upotreba obima radijatora osigurava jedinstven protok za garantovanu efikasnost. Ukratko, RX silons je novi i neuporediv tip grejnog elementa koji se primenjuje za sve Noiro radijatore, pružajući najbolju efikasnost i potpunu nečujnost.